yavukiye mu muryango w'abayobozi b'idini. Ali Khamenei yize mu ishuri rikuru ry'iyobokamana seminari Qom, ayobowe n'abahanga bakomeye b'abashiya bo muri icyo gihe barimo Ruhollah Khomeini waje kuba umuyobozi w'impinduramatwara ya Iran nyuma. Yatewe imbaraga n'ibitekerezo bya Khomeini by'impinduramatwara. Khamenei yatangiye kwitabira imyigaragambyo yo kurwanya ubwami guhera mu 1963. Muri 1979 ubwo ubwami bwahirikwaga, yabaye umwe mu bayobozi bakomeye mu kubaka Iran nshya. Intambara ya Iran na Iraq yatangiye mu 1980. Repubulika ya Kisilamu yari ikiri nshya, ikaba yarahanganye n'ibibazo bikomeye imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Mu 1981, Khamenei wari umuvugizi ukomeye ushyigikiye Khomeini yatorewe kuba perezida. Mu gihe cy'intambara yamaze imyaka 8 hagati ya Iran na Iraq, yakundaga gusura imirongo y'imbere ku rugamba, bituma ingabo z'impinduramatwara zimugirira icyizere n'ubudahemuka. Muri 1989 Iran yari mu bwigunge mpuzamahanga kandi ubukungu bwarasenyutse ubwo Ayatollah Khomeini yapfaga. Hashemi Rashidnejad, umwe mu bashinze Repubulika ya Kisilamu, yasabye inama y'impuguke Assembly of Experts gushyiraho Khamenei nk'umuyobozi w'ikirenga mushya. Khamenei ubwe yavuze ko atarakwiriye uwo mwanya kandi ko byaba ari ubuyobozi bw'ikirango gusa, si ubuyobozi nyabwo. Ariko ubuyobozi bwe ntibwabaye ubw'ikirango gusa. Mu ntangiriro z'imyaka y'1990 yibanze kuzahura ubukungu bwa Iran. Muri 1991, nyuma y'uko Amerika igabye igitero cya gisirikare kuri Iraq kigaca intege cyane umwanzi mukuru wa Iran, Saddam Hussein, Iran yatangiye kongera kwagura uruhare rwayo mu karere. Muri 2003, Amerika yongeye gutera Iraq igakuraho Saddam Hussein, biha Iran amahirwe yo gushyiraho imitwe iyishyigikiye muri Iraq. Muri 2010 ubwo Arab Spring yadukaga, Iran yashyigikiye perezida wa Syria Bashar al-Assad mu guhashya abatavuga rumwe nawe, maze ijambo rya Iran rirushaho gukomera muri Syria. Iraq, Liban na Yemen byo Iran yita uburwanya. Mu gihugu imbere, Hakim Amin yakundaga gushyigikira ba perezida bafite iyo myumvire ya gakondo, ariko yakunze kujya mu makimbirane n'ubutegetsi nabo. Ikibazo gikomeye yahuye nacyo cyabaye mu matora ya perezida yo muri 2009, aho abaturage benshi bamaze amezi mu mihanda bavuga ko amatora yabayemo uburiganya. Igihugu cyahuye n'umwuka mubi wa politike n'ubukungu bwari bumaze gushegeshwa n'ibihano by'ibihugu by'uburengerazuba. Ubutegetsi bwa Barack Obama bwazamuye icyizere cyo kunoza umubano. Muri 2015, Khamenei yemereye perezida Hassan Rouhani gusinya amasezerano ya nukiliyeri n'ibihugu bikomeye ku isi, cyane cyane Amerika. Iran yemeye kugabanya igipimo cyo kongera uranium mu rwego rwo gukurirwaho ibihano. Ariko muri 2018 Amerika yavuye muri ayo masezerano ku butegetsi bwa perezida Trump. Khamenei yahise ategeka ko gahunda za misile na nukiliyeri zihutishwa. Muri 2020 Amerika yishe Qasem Soleimani, umwe mu bayobozi bakomeye b'ingabo za Quds kandi wari umushyigikiye bikomeye, bituma umubano wa Iran n'uburengerazuba urushaho kuzamba. 2022 imyigaragambyo yamamaye mu gihugu hose nyuma y'urupfu rwa Hassan Amin wapfiriye mu maboko ya polisi ashinjwa kutubahiriza amategeko ya hijab. Ibi byabaye kimwe mu bibazo bikomeye by'ubuyobozi bwa Khamenei. Nyuma y'igitero cyayobowe na Hamas kuwa
karindwi Ukwakira 2023, Isiraheli yatangiye kwibasira abayobozi ba Iran, harimo n'igitero ku cyicaro cyayo i Damascus muri Mata 2023. Iran yasubije yohereza amagana y'utudege tutagira abapilote drones muri Isiraheli. Mu mezi yakurikiyeho Isiraheli yishe Ismail Haniyeh i Tehran ndetse na Hassan Salaham, umunyamabanga mukuru wa Hezbollah kandi wari umufatanyabikorwa ukomeye na Iran. Iran yasubije irekura misile za ballistic zigera kuri 200 kuri Isiraheli. Nyuma y'iminsi 12 hashizweho agahenge k'intambara. Khamenei yahamagariye ibihugu byo mu karere gufatanya guhagarika Isiraheli, avuga ko abanzi gerageza gutera amacakubiri mu bihugu by'Abisilamu. Mu Kuboza 2025, imyigaragambyo yongeye kubura muri Iran yabanje guterwa n'ihungabana ry'ifaranga, nyuma ihinduka yamagana ubutegetsi. Perezida Trump yavuze ko azatera Iran niba yishe abigaragambya benshi. Amerika yatangiye kongera cyane ingabo muri ako karere, naho Khamenei aburira ko intambara itazagarukira ku mipaka ya Iran. Yavuze ko uzashaka gutera Iran azahabwa igisubizo gikomeye, kandi ko intambara izaba iy'akarere kose. Nyuma y'ibyumweru by'imbaraga za diplomasi zigamije kugabanya umwuka mubi, Oman yabaye umuhuza mu biganiro bitaziguye hagati ya Amerika na Iran. Iran yari yatanze igitekerezo cy'amasezerano cyemejwe na Khamenei, ariko mbere y'uko ibiganiro bikomeza, Israel na Amerika bateye Iran. Nyuma y'iyicwa rya Ayatollah Khamenei, Iran iri mu bihe by'amateka bikomeye, ihanganye n'ejo hazaza hatagira umugabo wayoboye igihugu mu bihe by'akaga mu myaka myinshi ishize.